Summit maratona illi intemm fil-5:30 ta' filgħodu wara kważi 5 tiem ta' diskussjonijiet sa fl-aħħar il-qbil intlaħaq wara wieħed mill-aktar summits twal fl-istorja tal-Unjoni Ewropea, is-27 pajjiż membru qablu fuq pakkett enormi ta' aktar minn 1,800 biljun euro illi parti sew minnu se jmur għar-Recovery Fund ta' kontra l-pandemija. Jikkummenta l-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel. Europe is strong, Europe is united. Nous l'avons fait. L'Europe est solide, l'Europe est robuste et surtout l'Europe elle est rassemblée. We have reached a deal on the recovery package and the European budget. These were, of course, difficult negotiations in very difficult times for all Europeans. Il-pajjiżi Ewropej fosthom Malta qablu li flimkien jisselfu 750 biljun euro biex iwieġbu għad-daqqa tal-pandemija li diġà ħalliet 135,000 vittma madwar il-kontinent u poġġiet l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea rkubteha. Id-deal finali jaqsam ir-Recovery Fund bi 390 biljun bħala għajnuniet diretti u 360 biljun f'self. Dan il-fond se jkun marbut mal-budget tas 7 snin li ġejjin illi jlaħħaq l-1,074 biljun euro. Il-pakket kollu kien maqbul b'mod unanimu. Kien l-ħabta tas-6 ta' filgħodu meta l-mexxejja deru ħerġin mill-binja tas-summit fil-qalba ta' Brussell bil-President Franċiż Emmanuel Macron jgħid li din kienet ġurnata storika għall-Ewropa. L-istess messaġġ twassal mill-Kanċillier tal-Ġermanja Angela Merkel u mill-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen. Member states will benefit as they will contribute less to repay the investments, and the new own resources will strengthen the European Union also in the long term. Il-Prim Ministru tal-Belġju Sophie Wilmès qalet illi għaddaqs illum ma rajna investiment bħal dan għal futur tal-Unjoni Ewropea u l-Prim Ministru Taljan Giuseppe Conte stqarr illi b'dan il-ftehim il-pajjiż jista' jibda jqum fuq saqajh b'saħħtu aktar minn qatt qabel.